Yang jingwan jong Messi sya India lane sya Kerala lakan selno singap balai perlong update so bhai phi session chakane ka channel ka chonga asyang ya pe yakane ka video nga karpat ya phi pin sawa ban subscribe in ka channel ka kibam padde bar kumju share ba like ka video sejong ya kana ka channel ngene singap ta balai la cancel ya kane ka benta karkum ka khubor ba sport minister jong ka Kerala ulai thu menin snam ba Messi unwan banele friendly match ha Kerala haune ubnai Oktober Henry menta la cancel no ya kana ka trip jong Messi la nebat ka national team jong ka Argentina banwan nyelek friendly match ha Kerala teki e kidau ngila ban keli lese Denmark kathma Henry M la cancel ya ka day ba kine kino penjat ya jong kane ka sport hak jingisha kide ban pelang ya kepisa ke ba haduk sis pak kror na gemta kajingwan jong ka national team jong ka Argentina ne ka kanhun jong Messi sha Kerala nrai pheuse kine kimlam simla urlong namar kine kinong penjat ya kane ke organize kim sem lala ban penbiang ya kine gijinon kam kim sem lala ban pendap ya kane kepisah kim sem lala ban pelang ya kane kepisah ke ba hadu sis pak kron ketadi ketau ba la cancel ya kane ke jingwan jong Lionel Messi bat ke national team jong sya Kerala temen snam adep ya penbet ba ke Argentina kanwan banile friendly match sya Kerala hadin ba ke Argentina kala job ya ke World Cup house nam arjar RPR nrai phose kane mentau snam arjar usan kala rong da kampong ba Messi unmala banwan yuksat ya ke India namar ba kita gidau bakimla ban pelang ya kane bisa ke bahadu sis pak krol nagam ta gajing mi medan jong Lionel Messi ba ke national team jong oi lese bunna pring jong pi parlok ba pikwa ban i ya Lionel Messi ha ta kapor pikwa ban lepet ya gajing lakai jong Messi ha Kerala pun nangi kinong India ngkwa ndrei menta kalau nak kongpong ka ba ngisongsi ba ngin mala ban ya kentu ya Lionel Messi hak ta kapor ti perlok kumno pidan melong halor kane kajing cancel jong ke Kerala ya kane ka trip jong Messi